die kubor na kaslem jong nongsan hima. MLA ka Congress na maulay uba proses di saukmi uba longro uway na kinongelam kani kaseng hapo kajala ulapan pawi kajing sngaw kya ka bakraw halor ka jingkren jong general secretary ka AICC Randip Singh Surjewala ubala keno ba kitu ki bara suloy hakaway kakali rangkat bit kilamayong hasilong hakakatsan terik menta ubenai kidai kilenho MLA ka maulay uladawa ba uday banai da kajing pensay ka ba mardor kenang ba kanam kta satya ya kajing sngaw kamtam ya kitu kisamla ula ongru ba hakajing sisya kum uway ni kinongelam ka Congress ha India haswa bu unkren ya kum kini kikentin kibakta mat yong ya kajala uladai benia selok badwat jingtip na kinongelam kaseng namar dai kinong song snong kajala kibatip ha ya ka kasyon halor kijingjia baro Dito makabadi bat katu statement ba ay nakaliang jong libo all in nakaliang in charge jong ka all India Congress Committee naman nakaliang ju bat kum jong secretary de kum ngitip de Randip Singh Surjewala de statement ke jong nakaliang jong aram nan miet ngalayo mentana limbaki lengba jing social media tiga banding kong ni siap kalau hang ni apa juga pendapat hang ni mata juga ni kan not this life not this life ni lah ai kalau ba ada headline kalau Surjewala calls long youth terrorist kan dia kawai ke bang call bang yo nang liang ke jong di hati dang tapat de lagi dan pada kiban nak liang jongki dan semua pada kasi share kalau bang nak liang jongki pada hi po social media hi kaban nakaliang jongki kalong ba hang ni kala share pada nakaliang jongki ki balik badai ba kenika badai na liang Facebook na ni kila share kalong ba nakaliang jong kai ka jing sko nakaliang jongki Congress Party na Meghalaya dah ka jingkran jong ni nakaliang jong in charge jong ni thir pod hi ha ba nakaliang jong ula brand kalong ki samla jong ni ba gede ka kedeki Taliban Tito hakabadi bat kani atli lengba jong social media kawai nama not is life bat kawai nama share jeng gue nama nakara ya jingkran jong dia in charge ni dia nakaliang jong hi penpau ka nakaliang jong hi kalong ba ngna sokya ba habang ni ya kani ka pus kamala mi umto par hajo pon ko men pensaya hi puli ngala puli ba ya kani ka statement ba ai nakaliang nun charge ni koi hapon nakaliang jong Meghalaya Guardian kon ai detail Meghalaya Guardian berkhoi ngarapik ha kalong kamdan ha tu bentah nakaliang ju ula brand kalong ya kishlong youth komgi Taliban ti komju nakaliang long time ro napli bhana go bha in kalong in detail in depth haju por each and every line ngarapik bha nong to ngam i ga nakaliang ju tong kam ya ka ya ki samla jingi hang ni komgi Taliban youth Rehapdeng jong kan isin ba kalami hapo jong ki social media dengan ngasko nakaliang jong ki MLA jong Congress bat kumju nakaliang jong kaseng hi para koi nakaliang jong hi kalong ba ngim so ya hap ya jingkan jong ni wi in charge ni pod Delhi hakabade banong bantri panbran mata ya ki samla jong hi komgi Taliban kata-kata di baklah do kata-kata di kai baga nakaliang jonga karpar kalong yoni in charge jongi ni Randip Singh Surjewala nakaliang ju dan kamban ai ya ka rejoinder haka bade berkani kaban nakaliang ju kalong hab man ai ka clarification laban nakaliang ju kalong Ukraine kumni kembala mi apa social media khanang ba nakaliang jong ki samla jong ki samla jong ka jela jongi ba khamta me po shlong khang ba nakaliang jong ki kalong ba kinum hot kinum sko ha ba statement ba ana liang jong mangingi tip hi ka ya jingja ba ja khalai te ka jingja kalong jingja ba sosi hado kata-kata dekat san rum kum ki pai ba jong jela hi kalong ni long consent ba hado kata-kata Nomor hadu kan kesingi mentahi tongi sokmen mentahi singi asni nas dangwan dia gajing sok ning sanya po jong kamola jingi ke shillong jingi bar jelah kelas dangwan bangi dan jingmen hi baka jisuk ning san shen kan sawan no mentahi sai sin pada po jong jelah ka jongi bar hapdeng jong kan ni padang gai gajing ke pot nagaling ka jong
Yuni Unchat Jungi Unu Randip Singh Surjiwala. Banda kali yang jungi hi kalong immediately dan kamban ai yang jing pensyai. But kasyong ha jing start uknum pensyai. Nama rukna maganong kata kan ganong kata nak kamenta jela jungi bagi youth jungi nang ni berkumju nak kaliang jong ka parti ke jungi. Bisung thu nak kaliang ka Congress party hi ngilong kawin dengan parti belong responsible na betang jela hi berakoi. Di dana kami kanu ka jing dia. La kadi hapo ka jela jungi hi ningkong ni syab ka wala jar khat dan la jar khat ba kami ki problem. Kani ka jingi belong mata de mengi ki nomor klia hi ki banikit ki banyaba ki ban penbej. Di lagi beriau ke mana bahar. Di Facebook tu ada manga, ada menuru. Anu kan nugas statement ke memangi kiran. Pi beriau nama kesi mengi bagi dia kerida. Habang kiran ke hab ya penan kami kentin ke biang bah. Kadang boleh bahkan nomor inu. Dengan ngasko kena kentin hi ke baran mentah yaki. Yaki samala jengi ke Taliban. Kata kalau hot ha. Di kadang benda kaliang je nang samala jengi kenem Asia kenok kami ni. Ada kerja kapor, nak kena ban white out, ban clear, ya kena daud. Dia jingkir pan, nak kena jangan kalong penchat jungi dan kamar pensyai. Parkum juga bekerja kapor, dia ban ai kalau kajing syai lingba jangan. Kamar lami apa North East Life lami kum tu. Ban nak kena ulah keren kalau malam brand ya ki Youth of Shillong kum ki. Youth of Shillong asa Taliban dan kamar pensyai. Kadang ba nak kena jingin hun, nak kena jingin syai. Pada kali yang jungi ru mata, pada kali yang jungi ru, lakam nungi dan kam hiulongkan ban clear ya kenika, kubor, kabanda kali yang ulah keren. Dohoi kembali mata hi ngimlak ban deny the fact, bahkan nika kebaja, kalai terik, kasan terik atau kalau tak baik kerja jelas jungi. Kamu tu ki baru kilaya lingba jungi national television berkhad kilaya kamu tu Henry Wisung tu berapa yang juga ni. Nak kalian jong sarkar ke persyang, nak kalian jong aku MLA jong belakang sing persyang, kena buat senang ke persyang, ke NGOs ke persyang. But kayak message nak kalian jong kalau bah top kumtu kerja, bagi hot, ada ngawir ya baru kinong senang jong jelahi berakui. Kalau tong ni terilang dalam posisi berak kajing suk. Padahal juga por kumbaga baru siapa kena masih kedon kajing sung sai kedon. Parmi nanti ni semat kajing suk sai kedon. Kenang bah ngiyok ke ban pej ban yai. Ban kwi bar kumju ban yarap nam taki pagba aku dan hanu ke benta jong ka jinan kam pi ke kumbal long matahi nak kalian jong parti jongi dia kan musuh hi kala ladon hi ke jinga keren kawanang ni napo me khalia bagi la hak kalau jing thos ba immediately hi don kam ban aya ka clarification ban ai kalau skin kalau hakabadi pakai ke benta dan ada juga don kam ban ai mar hi bat la da jar khat bala nakali juga kalau ba perkhat hanu rukom tiga second ko sepaction ni sepek rukom bade TV so thu kom bala matahi namar ba kom ngamne lami social media kom tu plus matami pe apa ki print bade kam ni tengi pe sekajing percaya jum tu haban pensyai ke ni dan pensyai pada ni hab ban kan cucu nak lian jung ai gaban benta nak lian jung kanang ba ki paiba kalong kinum paiba jong jelah kinum sim ba Congress party kalong ya ki brio lojok ka ya ki brio lajong lak menjada lagi kilek kan goman ni ki wi bede kalong ngi counter back tingim minum lak ban minum lak ko mai sekta kemudian kaman kan haban kan dengan kam ya ke bandar lian jung kalong ban hamas ngap de ka syong ni issue hakajing sisya kalong nak lian jong Nakaliang leader jongi kita nong dia Port Delhi kam tam kini charge of all India Congress Committee dia kan ko statement bom ki ai sim nak matan doksa nam tak meklia kan statement bek ai meklia kita kam kanong ban kali swa na po ki party office baris jongi pi namar ko Congress ki don ki nong tre along jan borok kri India tiang ni kita nak jong office biang kita tre gidan dia kaji sana kan yang ju shobon kran yang meklia dan kaman kelisha laki party workers jengi lani menta kita gi lani staff jengi belah apa office kanong kumdo ka shillong balik ka long kumda balik ka dia dia kemba ka pau hi kan i kumba nakal yang ju dan ju kalong umsim la kli umsim la patho balik baga dia akum ni hado pelong kalong ba
nak liang jik samla jing kin mi sha sesurok pat kum tu rengkat baga jing dom jing bitar ba ha kabala ja ka to kasni itu anak liang ju jing liang ju kai bangi ibu kren jing kren ju ka long bro ka not is tapi ka jing affair hang ni da gajar ku Ukraine jing ya Ukraine ye kai ba pau shabar mungkin ke betip nak liang jungi ngelam nak liang jungi ru ka long ya ka badai hab accept de kan ni pada ka bamde dan nak liang jungi ka long hab man sik ya kala corruption dengan ju dan agenda dia ngi sapet ke benda hadir ka agenda ngin pe ka long kum no mata kapag don kam himata ka long badon kam ban persai bandar yu khomong kum ta khanang ba mata ba bakan wengi ka ni ka kanu mata ka jing perkhat nak liang jing sama ju